Ćemo čekati da prođemo, a? Da. Thai Seychelles Garden. Tortoise. Neka pa ne znam mi govara. Tortoise, ne znam. E pa može ako nije skupa kava možemo popiti kavu. Možemo. Thank you. Thank you. I'm alright, huh? Guys, see this thing up there. Vi kan plats det. Ja. Chop. Guys, if this is Sabi run, eh? If this is Sabi run, you go kill. Ну уже не надо так делать. Ну, тебе бы было приятно, если бы тебя лишний не поговорили. Естественно, человек нормальный. Даже не можешь. Наклонись, Виталий. Jedi kompa, to ti je fino. Ну нечестно, ты эту бросил и этой бросил. Вот так и будет. Двоих кормить. Все, улыбайся.
We don't follow you. Kakvi su slatki. Ima im baš ono... Malo pomakne. Sorry. Polano. Upala mi je tvoja kamera. Sorry. Došli smo do dijela sa kornjačicama, raj za kornjače. Inače ove kornjače su ogromne, žive do 100 godina i platili smo svako po 25 kuna. Dobili smo svežanj lišća i lijepo smo ih nahranili, vrlo su gladne i kada druge kornjače vide da hranite jedno, onda vam se polako počnu približavati. Ali polako. Ali su stvarno, vidim, Čekaj. kako su zanimljive. Yes. Evo ih još malo pogledajte. Ajde. Vidi, jeba ide. Izvoli. Naprtek. Das gleich geklaut. Dobar tek. Ja. Znači ove kornjače se hrani ih se svaki dan i hrani ih se sa lišćem, sa travom i sa voćem. Imaju bazenčić sa friškom vodom gdje se mogu kupati i gdje mogu piti. Tu sa strane imaju jedno blatan bazen koji su se same napravile jer jako vole blato. Malo je gužva pa Uživaju i u suncu i u hladu. možemo ići. Ajmo. Ajde. Bi trebalo, ne znam, tjedan dana ono baš chill da ništa ne radiš i tjedan dana ovako da Istraživati, ideš ja? okolo. Kada? Pa to ćemo slijediti, onda ćemo doći tu, onda imamo džir za nazad. I neki kineski vrt. To ćemo Okej. proći Old Specimen 3. Gdje je to? Po ovoj cestici, Ajmo onda. Na, ako dobro gledam. kreni. Češ da ja krenem prvi? Ajde. Isuse moj Bože, evo ga. Oh, fuck. Našli smo ono što smo cijelo vrijeme tražili. Isuse, koliko je to veliko. Da, pa na mobitel ne može uhvatiti. To je pauk skakavaca. Šta? Don't joke with me.
Odvratno. Bonsoir. Bonsoir. Odnosno bonjour. Bonjour. U botaničkom smo vrtu u Viktoriji, pri kraju, ne znam kako se to zvukovi. Uglavnom znojimo se ko klima je, počela me hvatat klima ova. Jako je vlažno, jako je toplo, pa malo oblaka, pa malo sunca. Unutra je ubitačno, tako da vidjeli smo prekrasne velike divovske kornjače, hranili smo ih, to je bio baš doživljaj sam za sebe. Ima predivnih biljaka, onako zanimljivih mirisa, drugčijih nego kod nas, sve zeleno. I da, vidjeli smo pauka, ne znam kako će izgledati na snimci, ali doslovce veličine mog dlana, tako je veliki. Na mobitelu nisam uspjela to dočarati. Ne. To može grmi? Ne. Promet. I sad ćemo se spustiti još prema dole, vidiš da ima još sa ove desne strane i onda idemo lagano prema doma, s tim da ćemo stati kupiti vodicu jer smo potrošili vodicu. I na kupanje. Jer čekam se svježiti u moru. Danas ujutro sam slijedila da sam upala kad smo hodali prema autobusnoj stanici u po nekakvim pločama, bile su neke rupe i onda je moja peta upala unutra pa sam se ozlijedila. Da. Sanirali smo na vrijeme. Sanirali smo. Dobro, bye. Time to go. Vidimo kako Nina to pakira. Ima neki specifičan svoj način da pakira. Sad malo drugčije kad idemo ča. Kad sam dolazila ovako su bile lijepo složene i ovako su mi lijepo sve stale, a sada su mi skoro sve iznošene. Izađite, gospođo. Imali smo 2 stolice, ležaljke, ne toliko udobne za ležanje. Dobro. Uđe unutra. Ja. Ovo je vrećica. Ovako to izgleda, a mogli smo pripaliti koje svjetlo. Dobro, nije potrebno. Kutak kao dnevni boravak. Ali, nažalost, nije bilo fotelje, što baš Nije fali. fotelje, da. Sve su tvrde te stolice koje su tu. Dobro. Ovo kuhinjica koju smo iskoristili poprilično, pa ću zapaliti. Kuhinja je bila adekvatna. Da. Dobro.
naša weirda lampa koja je bila samo smetnja. Svaki put kad bi ja prošla, ja bi drvnula u njom. Ali svaki put. Nisi jedina. Možemo vas još provesti malo ispred. Može, ako nema ljudi, da. A ima ljudi na bazenu, mislim. Znači ovo je drugi objekt na terenu, ista kuća koja je ovo koju smo mi. Možeš ja preuzmem sada? Ne budem ja. Čekaj da snimimo ulaz. Ulaz u vilu. Samo lagano dobar. Bazenčić. Koji smo i koristili nekoliko puta. Skoro svaki dan. Nije baš da smo... Ali gušt je bilo kupac u bazenu i onda slušate valove mora. I divlje životinje iz džungle. Da, iglati i šišmiše nekako lete iznad naših glava. Idemo se mi spremiti do kraja, a? Pogledati. Idemo još ugurati onaj ručnik koji se nije posušio do kraja, ali šta da radimo? Pogledati jedan Voyager i to je to. Pogledati Voyager i za točno 2 sata će nas pokupiti naš taksist i vozi nas na aerodrom. Tako je. Bilo je lijepo. Koji? 777-300 R. Piloti su već Misliš? Evo to je bio ovo. Drži. Nevertheless, I kindly ask you to keep your seatbelt loosely fastened for the aviation seat. With the fasten seatbelt sign above you is not illuminated in case we encounter any unexpected problems. The weather provides no expecting you clouds with a temperature of 38 degrees Celsius upon arrival. According to flight deck, ticket for Southwest Australia will be flying you to Dubai. You'll update you just prior to the latest Dubai weather as well as your most up-to-date arrival. Hearts are open wide, different yet alike. You and I so different now. We are always. Gospodin spavao snom pravednika. Nisam jako spavao pola sata. Kako pola sata. Metro nas u Dubaju opet i imamo sve 4 sata presjedanje, odnosno layover i tako to i onda bit ćemo dalje.